ka book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka general studies paper 1 pinkeng aktiari lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R phila ban yo ye ka na kidukan kod paro ha shillong Pustik duk wek duk ting. Sini apa ni? Silong kebari ni. Ni John. Dia ni. Ne ujuk. Tak kajuk lah artu. Ini kemud baca dah video bu om kiper ini bara. Per ini. Kiper ujam pelai. Dah lam jam. kalong ke aka ke bamla ban pediang da lele na markat nang mi kisngi ka jingyai lap ya ukhau basuba baude ukhau plastik kala nang jia batang hakini ki khendiat banai ru lalap haki ar ne ki lai tli ki shnong kumta halor kane na kalyang ka khasi student union mokrwat circle hapo ka jingelam jong u poldip tongwa president but rutherford lengdo general secretary harin bekila tip yang sajisen ya ukhau baki suba baude ukhau plastik marmar klem penslam kela hier shikishnong but lap ya ka jingshisha but menta kaski kela le bunya kendo no markman ya ka deputy commissioner ka southwest kasil district ka kongsi kharkongor haringat ka jingtho ban pentim but bakan shimi ka jingkit kle ban le nang ni shakman shosho ru halor kani ka benta u general secretary ka ke SU maukrwan usamla rutherford lengdo ulei tho ru banakalyang jongga deputy commissioner southwest kasil district kalakular bakan sel AA halo kane batkan sa shimkia ban pha tokit binia khnang bakan longa jingskan na ka banta ki khna school jongga dongga tanhi baro kawe Ang dapat lihat ada borba sa jet na. Jet na. Hadin bang ilayo jintip hakabay day berkajing sam yung khau sa kikna school atwa la suba yung khau day khau plastik ba ngaju sem akin por lalek baro di nakaliang jung kaseng da sokya du kata ya kani kajing wan penpoy yung khau hakabat sam kikna school ni po kadang kata jung di nakaliang jungi minta kasni lawan benih penduk di deputy commissioner jongka southwest kasihil bat ngila dawaru na i ba ide ban thung ya kan hun tokit nak menta ban wat benya lahatu nu khau ulong sengan em nak menta ban pedon kam ban bam bandi nak menta jong ki khana ni yo le se don ka ere ka salendan ka ba nakaliang jungi kaseng ngisngo ngimla ban pedang wa kat ba kajing tokit nak benta jong nu khau tempat dep ngisngoru ban kentu ya kitu kinong sam tunjuru ikibor penyat school makin sange swa ya ban ha ban siap ban tiu nu khau lu se kabu ka jingma nak benta ka kot ka khia jong khana ti ban nakaliang jong kaseng ngi kenturu ka juga por ikibor iba hakli jong katanat sam ngarbam mardi seki khana school jong kani kadong katanyung kajungi bakin long berbor kiba pekngor akabadai berkabam kadi yul se kawan rak pun ban ya kajingma ya ki kena pulih jong kena kadong katanya jong akabadai bat ka jing keduk jongi bat i madam disi nakaliang jongi ro ila kular hi ban simkhia ya kani kabenta namar kani kam daisu tang kasten ka beningkong gila kini ki jingjia kaba lalap yung khau basuba ba dai khau plastik lalap bun kini ki jaka ki jongi nakaliang jong ka seng ki sim circle kat ba kejing sokhyang iwan man kendu i madam disi kabedai bat ka jinglap ka jungi uni khau baki sam nak banta ki kena school ba habunu khau ngila lik benjurip nakaliang jungi kaseng ngilap ba udon kenja balak relang ba kenja khau bolong kum plastik te nakaliang jungi ngi man kendu i madam disi ba kejim khia lo kan ki banta ba in patok kidru kalong kanu kanong rim ba kidon kumuni jet kau ba kiyo namar kada dei kau untuk kenja kau plastik desekan bu jingma ya ki kena school ki ban bam kau te nakaliang jungi kum kaseng hi ngi simkhia kani ka benta ba midawar ba ki bor ba dei pej kin haban thung ka kanhun matokit la uni kau long bakumno namar se nakaliang jungi ngim dei ki expert ban sya te hendrai kena bakal merak ke jing singan ya ke jing singan juga kena school ki ban yo ban bam nu khau ti ngi kerpat ki bobor badi pej bakin sobha masih kaya kan ke bentah